Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar di kelompok ke-6, halaman 21. Sedianya ini Ibu ini sudah pinter, cuma ada beberapa huruf yang kadang-kadang sulit, susah. Karena memang kebiasaan dari kecil atau entah kemana, entah gimana. Suka ada nya dan kalau ada di ba juga ada tasnya suka ada Dan penyakit ini sebetulnya bukan hanya Ibu. Hampir banyak orang yang kadang-kadang baca seperti ini. Tapi kita berusaha bagaimana caranya menghilangkan le-nya itu. Nah, di halaman 21 ini ada membahas tentang bagaimana cara membaca Quran. Ini kapan kita harus berhenti, kapan kita tidak boleh berhenti. Kalau menemukan tanda mim seperti ini harus wakaf mutlak, harus wakaf, harus berhenti. Kalau ini koplam ya al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Nggak berhenti nggak apa-apa. Kalau titik 3 seperti ini boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Kalau jim seperti ini, jim ini boleh berhenti, boleh enggak. Kemudian lam alif ada mulwakaf, tidak boleh berhenti. Kalau terpaksa berhenti harus ngulang. Kalau sodlamnya al-waslu aula, disambung lebih utama. Enggak disambung enggak apa-apa, cuman disambung lebih utama. Silakan Bu dibaca. Tahu dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum. Fatawalla anhum. Kemudian Yauma yad'un da'i mulai yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Yauma yad'un ila Yauma yad'ud jangan yad'ud jangan ke hinung. Yauma yad'ud ini kayak kalau dilatenkan. Kalau dilatenkan U-nya kan ke sini ke D aja nyamber. Udah tuh undang-undang dasar UUD. Jangan onna jangan onna ada gituannya tuh, hati-hati ya. Ayo, jangan ada onna, jangan ke hidung. Udah. Yauma yad'ud ila bagus tuh, nggak ada. Da'i ila syai'in. Yauma kan udah sepakat kita nggak boleh ada lagu di antara kita. Jangan pakai lagu kayaknya nih. Karena Ibu lagu mah udah bagus. Nanti ini sembuh laguin udah dengan sendirinya. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Bu, sentakin aja Bu, saya sentakin. Saya omelin Bu. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Tapi sambungin ya. Itu cara. Jadi yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Bu lagui. Yauma yad pendek. Yauma yad'ud da'i ila. Ini pendek juga. Nah, udah hilang tuh. Bagus. Hilang. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Ya, yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Hari-hari pokoknya mau omelin aja Bu ikronya ya Bu. Maksudnya di metode sentak. Yad'ud da'i ila syai'in nukur. Yauma yad'ud da'i. Ayo lagi. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Ayo lagi Bu.
Yauma Yauma pendek. yad'udda. Yauma yad. Yauma Yauma yad. yad'udda'i ila say'in nukur. Pendek. Syai'in. Nukur. Nukur Say'in diukur. nukur. Bu, kalau jahit Yauma itu harus diukur, Bu. Masa main jahit-jahit aja. Diukur. Nukur. Ila syai'in. Nukur. Ayo. yauma Pendek. yad'udda. Yauma Yauma yad. yad'ud. Yauma yad. Yauma yad'udda'i ila say'in nukur. Iya. Latih ya, Bu ya. Latih-latih nggak apa-apa. Tenang aja. Karena ibu pada intinya udah bisa Quran, udah bisa baca. Cuma suka gitu aja. Jadi nanti tekniknya gini ya, Bu ya. Ya. Yauma yad'udda'i ila syai'in nukur. Yauma yad'udda'i ila syai'in nukur. Boleh, Bu. Ulangi boleh, terus juga boleh, Bu. Kata Berian gitu. Yauma yad'udda ila I-nya ketinggalan, Bu. Da'i ila say'in nukur. Bukan hanya ibu, bukan hanya ibu shin. Shin itu bolehan aja susah, Bu. Syai'in tuh, Bu. Nggak tahu kenapa ya. Ila syai'in, padahal tinggal ngebuka mulutnya, senyum digedein. Ila syai'in nukur. Tapi Bu Armi, Bu Rehan masih shinnya masih belum. Kata Bu Rehan, nggak apa-apa Pak Ari pakai semen aja shinnya katanya. Ya nggak boleh, saya bilang shin tetep. Ya, nggak apa-apa. Sekarang ini, Yauma. Nanti Ibu latih-latih nanti. Wa inna rabbaka. Enggak. Wa in, nanya jangan dipanjang-panjang kan pendek. Wa inna rabb segera. Ya. Wa inna rabbaka huwa yahsuruhum. Kenapa ini? Kenapa nih sekarang jadi panjang-panjang semua? Payah kali nih kau nih. Wa inna rabbaka. Pikirannya banyak penjahitan nih. Enggak ada yang panjang. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum gitu. Wa inna rabbaka huwa yahsuruhum. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. 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 Coba ayo. Ayo, ulang-ulang. Wa inna rabbaka huwa. Wa inna rabbaka wa inna jangan rabbaka. Nih kalau Latin kan Ibu bisa baca. Nah, saya ini sih robba masa jadi ada e-nya, saya bingung nih. Rabbaka. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Marabbuka, Marabbuka, itu mah yang bintang, Bu. Ibu, Medan, nah itu mah. Itu ya, Rabbuka, Bu. Ayo, wa inna rabbaka. Wa inna rabbaka. Tapi nanya pendek. Wa inna rabbaka. Wa inna rabbaka huwa yahsuruhum. Home-nya nggak ada yang panjang, Bu. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. 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 Wa inna rabbaka. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Lagi ngajar online. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Coba lagi. Ya, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Iya, lagi. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Tuh bisa. Lagi. Lagi. Wa ini. Nah, sekali lagi lah. Wa inna rabbaka. Dua kali kok. Tanya. Kenapa kau panjang-panjangin yang pendek? Tak boleh dipanjang-panjangin. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. 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 Masih ada. Wa inna rabbaka. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Wa inna rabbaka. Pinter tuh. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum.
Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Lagi. Wa inna rabbaka Enggak, huwa innya ditahan yahsyuruhum. tapi kan gunnah. Wa inna rabbaka Wa wa inna inna. rabbaka. Wa inna rabbaka huwa yahsuruhum. K-nya masih ketahan. Wa Wa inna inna rabbaka huwa rabbaka rabbaka. huwa rabbaka huwa. Wa inna rabbaka huwa yahsuruhum. Iya. Wa Terus inna rabbaka masih. huwa yahsuruhum. Ya, dengerin ya. Wa inna rabbaka wa inna rabbaka wa inna rabbaka huwa wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Nyamber-nyamber. Wa Inna inna rabbaka rabbaka huwa huwa yahsyuruhum. yahsuruhum. Ayo, gak apa-apa dapat segini Inna juga pahalanya rabbaka banyak yuk. huwa yahsuruhum. Wa inna rabbaka huwa yahsuruhum. Ya, tinggal shinnya yahsyuruhum. Iya. Hati-hati di sini ya. Kau tuh sering ini ra ya. Inna ke, ke rabbaka. Nah, wa ulangi inna lagi, rabb Ustaz. Wa boleh. inna rabbaka Jangan huwa wa inna, yahsuruhum. pan pendek ini mah. Wa Wa in inna rabb, segera ke wa sini. Wa inna inna rabb. rabb wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Wa Iya. inna rabbaka Hanya pendek. wa Wa inna wa 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 inna inna wa rabbaka inna wa rabb in wa in. Ini kalau pakai lagu gini. Wa inna rabb wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Ayo. syuruhum. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Ada apa di hidungnya ya? Kayak polip kali ya itu ya. Wa Enggak inna pakai rabb. tanya ya. Ini Kenapa Ustaz. ya? Ah, ah, ah? Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Nah, hilang tuh alhamdulillah. Jangan hilang kayak. Terus indahu. Bagus. Innahu hakimun alim. Innahu hakimun alim. Kok sebetulnya susahnya cuma di gini-gini aja. Nih kalau yang kayak gini mah bisa deh. Yuk coba. Apa Mai? Afamay yahluku kamal la yahluk. Ini bukan ha, kho, kotor dikit. Yah, Heeh. yahluk. Afamay yakhluqu kamal la yukhluk. Yuhluk ya, yuhlak ya. Yahluk. Afamay yakhluqu kamal yahluk ya di situ ya. Ya, afamay Heeh. yahluk. Ini salah cetak nih kayaknya nih. Afamay yakhluqu kamal la yakhluk. Ulang ya. Ya, ya boleh. Afamay yahluku kamal la yahluk. Ya, terus afala Afala tazakkarun. afala tadzakkarun. Oh, bagus ya kalau nggak ada yang penyakitmu mah kau pinter. Ya. Illam ro'atahu qaddarna qad ya. Benar. Illam ro'atahu qaddarna innaha laminal qabirin. Tuh, pinter kan kalau nggak ada penyakitnya. Cuma tadi asal di sini. Kok endar, ada hampir. Tapi enggak. Illam ro'atahu qaddarna innaha laminal qabirin. Yang ini. Zalika kita. Jalikal kita bula raiba fi mat di sini putus berhenti ya Ustaz ya. Boleh berhenti di salah satunya. Berhenti di salah satunya tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Jalikal kita bula raiba fi hudallil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Kemudian Watsarukil bahara. What pecah ini? What serukil? Watsarukil bahara rahwa. Watrukil bahrorah Innahum jundum mughraqun. innahum jundum mughraqun. Tuh, kalau nggak ada penyakitnya mah lancar-lancar aja ya. Jangan jumpa sama bah.
Iya, sama ba sama le itu. Iya, Lam, lam. tape ya, lam. Ba yang terutama ba tuh sampai bingung. Tapi memang pengalaman saya 30 tahun ngajar bukan hanya ibu, ada juga gitu ya. Gitu ya. Cuman kebetulan di sini ibu tuh udah pandai, udah lancar, cuma di situnya ya. Kita latih aja nanti kita coba-coba sampai hilang ya. Hilang nya. Ya, alladzina. Allazina tatawaf Pendek. Alladzina tatawaf. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Tuhnya pendek. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Itu tanda wakafnya tidak boleh berhenti. Kalau orang-orang kadang-kadang Kalau malah berhenti. berhenti, nggak Kalau boleh di sini. nggak boleh. Oh, Tapi kalau lanjut. kalau napas tak kuat boleh saja, tapi nanti ngulang lagi Oh, iya. thayyibina gitu ya. Coba ya, Ustaz ya, lanjut Ya bisa nggak ya? boleh coba. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Tuh kan bagus kan? Kalau nggak ada penyakitnya bagus. Iya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Ini harus pakai obatnya bolu apa kemarin yang kau bilang? Bolu apa? Bolu meranti. Udah makan belum? Udah. Oh, Enggak. nanti saya tanya tokonya bisa 2 hari gitu ya. Kalau katanya Heeh. bisa, udah saya kirim. Jangan kalau Kalau bisa, kalau yang katanya jangan sayang. pasien. Sayang bener kayak yang waktu itu durian ya. Nanti Iya. saya tanya. Insya Allah lah. Ya, dapat pinter nih, udah pinter nih. Terus jangan ada nya aja. Yuk, mataun. Mata, ya. Mata ungkolil. Jangan ada kolil aja. Mata Mataun kolil. ungkolil. Enggak, jangan begitu. Mataun, payah. Mataun kolil, gitu doang. Kolil, jangan ada nya. Ayo. Mata ungkolil. Nah, gitu. L-nya jangan disamper lagi ya. Kolil. Jangan kolil. Lepas aja, lepas. Mata kolil. Mata ungkolil. Nah, gitu. Terus summa ma'wahum. Summa ma'wahum jahannam. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian Wa bi'sal mihad. iya. Wabi Ayo. bi Wabi. wabi sal mihad. Nah, bagus ya. Jadi kalau latihan ini hari-harinya gitu aja. Wabi sal mihad. Wabi sal mihad. Karena kalau belum disentak-sentak kau bisa wabi sal. Nah, hati-hati. Itu bagus tuh ya. Nanti kalau udah memorinya bekerja, udah bagus, nanti tinggal jangan dihentak-hentak, tinggal wabi sal mihad gitu ya. Wabi sal mihad. Bagus terus. Qalu antum sararum makana. Qala antum syarrum makana. Ya, sentak. Qala antum Mukanya sararum. pendek. Qala antum. Qala antum. Qala antum. Qala antum sararum makana. Sararum. Sararum. Syarrum. Syarrum. Sarum. Heeh. La antum sarrum makana. Gitu. Terus. Wallahu a'lamu bima tasifun. Wallahu a'lamu bima tasifun. Sebentar, Bu. Inna. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Inna wa'adallahi. Inna jangan wa. Inna Inna wa. wa. Inna Inna wa'adallahi haqq.
Fala tagururunnakumul Wala taguran, bukan tagurun, memang gurun. Wala fala taguran. fala tagururunnakumul hayat Ha- Hayatud dunya. hayatut ya hayatut. Fala tagurur fala Fala taguran. tagururumul Hayat. hayatud dunya. Ulangi ya. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Coba yuk lagi. Tagurran. Fala tagurran. Tagurronak fala Bukan. tagurronnakumul hayatud dunya. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Kemudian yang Fala bawahnya. Oh, boleh ulangilah ulang. sekali lagi ya. Ah, silakan boleh. Fala 5 kali juga boleh. tagurronnakumul Masih. Fala tagurran. Tangan tagurran. Tagurran. fala tagurronna fala tagurronnakumul hayatud dunya. Iya, bagus. Kemudian. Wa may Iya. wa may yabtaghi ghairal islami dina falai yuqbala minah. Di sini ada ikhfa nih. Dinang. Tadi kau nggak Iya, diengkan. Dinang falai yuqbala minah. Di sini aja nih. Ya, lagi. salang sini ya. Falai. Wa Ya. may ya, wa may Wamai. Wamai. wa may wa may yabtaghi ghairal islami dina falang ya Dinang. Iya katanya dinang iya. oh ya dinang ya dinang Dinang. Katanya iya. Dina. Dina. Kan ada dinang tanwin itu. Dinang. dinang dinang famai yabtagi ghairal islami dinang falai yuqbala minah. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Iya. Ulangi lagi. Ulang. Oh, boleh, boleh dengan senang hati. Ayo, 10 kali juga boleh. Buat boleh lapas yang boleh. Ayo. Famai yabtagi Ah, ghairal pamai ya betagi. famai Mm. famai yabtagi ghairal islami dinang falai yaqbala Yuk, min. pala yuk. Udah bener tuh dinanya. Pala yuk, bukan yak, yuk. Famai famai Mm-mm. yap famai yap wa famai yap famai yabtagi ghairal islami dinang falai yuqbala minah. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Kemudian. Kata ini dipotong boleh, Ustaz? Setengah. Boleh. Baju Sampai aja fine. dipotong. Baju aja juga dijahit, dipotong dulu. Boleh. Sodafain boleh sampai situ. Hatta idza sawa bainas sodafain. Boleh. Hatta iza sawa bainas sadaqaini fain. Sodafain. Fain. Mulai dari mana lagi nih nanti? Baina. Baina ya. Bainas. Bainas. Bain. Bainas sadaqaini. Bainas sadafaini kolang kuhu. Baik, ya lagi. Hatta ida sawa bainas sadafain. Bainas sadafaini kolang fuhu. Ulang balik. Hatta iza sawa bainas sodafain. Bainas sodafain. Bainas. Oh ya, Bainas bainas. jamber.
bainas sadafaini qalang fuhu. Puhu kotor ya. Kolam Fuhu. puhu. Pandai kok nih kalau nggak ada mah nggak ada rob nih. Terus ayo Ini sampai kalau diputus sampai sampai pakot masal kaum kaum boleh sampai kaum situ ya. ya. Boleh. Iyam sasakum. Innya jadi masuk. Ya. Iyam saskum. Iyam sasakum korohum fakot amasal kaum. Bukan masal. Pakot masal nyamber. Fakot amasal kaum. Kau menjadi panjang yang jadi madlin. Kalau Kaum. ya sifatnya sementara. Iyam saskum. Iyam sasakum korohum fakot masal kaum. Iya, pakot masal kaum. Terus pakot. Jadi fakot. Fakot dia start dari fakot. Iya, pakot. Fakot masal. Fakot masalah kauma korohum misaluh. Fakot masal kaum korhum misluh. Terus. Allahu. Ya, boleh. Allahu a'lamu bima labisu. Allahu a'lamu bima labisu. Kemudian. Lahu ghaibus samawati wal ar. Lahu ghaibus samawati wal ar. Pandai kali kau ya. Ini lahunna. Kalau dihentikan bersisa. Lahun gitu ya. Jangan langsung habis. Lahun. Karena nunnya selain bertasydid, lahunnya juga termasuk huruf gunnah. Nunnya ini ya. Yuk sekarang baca. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahu. Banyak kan panjang. Libasul lahum. Libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kenapa jadi lahun? Kenapa panjang? Pendek. Lahun. Lahun gitu. Tak ada yang panjang ya, jadi jangan dipanjangin. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bersisa tapi ujungnya. Lahun maksudnya yang saya maksud panjangnya di N-nya, di ujungnya. Ya. Lahun. Nih dengerin ya. Dengerin. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Gitu. Lahun. Gitu. Ya. Lahun. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, begitu ya. Kemudian alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallahu annakum kuntum ta'tanuna. Bukan tak. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna. Tahtanu. Tanya panjang, nunya panjang. Tahtanu anfusakum. Ayo lagi. Alama alima. Bukan, nggak ada tasdid. Nggak alima. Kalau alima ada tasdid. Datar. Tenang. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tenang. Jangan ingin buru-buru. La tuharrik lisan. Jangan kau gerakan lidahnya. Karena ingin hendak buru-buru membacanya. Tenang aja. Karena pahala baca Quran satu huruf demi satu huruf ya. Tenang aja. Belanda masih jauh. Nggak bakal ditembak ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ya. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna. Jangan kotor. Khair. Takhtanuna. Khair.
kotor khairnya, khair. Ya, khair, As-salatu khair, khairum minan naum, khair, khair. khair. Ho, ho, ho. Apakah mayit ini Alim, khair, khair, khair khair. gitu. Tahta, tahta. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna Tahtanuna. tahta tahtanuna Bukan. angkusakum Tahtanuna. Pusakum tanya panjang. tahtanuna Tahta. tahtanuna Heeh. tahtanuna Pusakum. alimal alimallahu alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Bagus. Tinggal di penyakit di kho-nya aja. Tahe, tahe. Tah. Ya, kalau ibu Tahtanu. kan bacanya, kenapa ya ada e-nya ya? Kebanyakan makan apa nih ya, Bu? Makan karet kali ya, Bu? Nempel. Ini kan Tahta, harusnya kayak gini doang, tahta, udah Bu. Ini kho, tah tuh. Tah, 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 tanu. Tah, tahtanu, tanu. Tanya panjang, tahta, nya panjang. Tuh. Tah, tahtanu, tanu. Kalau ibu baca di sini, tahta, tahe. Kenapa jadi ya, tahe? Kan ini tahta, gak ada koma. Kalau ada ya, koma ya oke tahta, lah. Gak ada iklab. tahtanu. 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 Tahtanu, Mm, tahtanu, Iya, tahtanu. iya. Yang ya, Tahtan. Boleh. tahtanu. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna. Ada. Yang kedua tahe. Tahtanu. Tahe, tahe. Tahe. Ingat sama orang ada yang dulu. Tahe. Tahe. Tahta. 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 Tah. Kan Tahta. ada wanita dan tahta mahkota. Tahta. Iya. Jangan tahe Tahta. ta. Rebutlah kau tahta kerajaan itu. Rebutlah kau tahe tahte. Jangan tahe. Tahta. Kan kotor. Tahtanu. Tahtanu. Iya. Tahtanu. Tahtanu ya. Iya. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna. Gonya panjang. Tahtanu. Tahtanuna anfusakum. Tahtanu ya. Tahtan. Alimallahu annakum kuntum Si tahtanuna. tahe, tahe. Tahe, tahe. Ada e-nya kenapa Tadi ya? pandai nyambung dari taken non ya Ustaz. Iya. Ini Iya. tadi ini Ibu yang jelas setiap ada huruf mati ada nya ya. Kenapa? Tapi saya Iya. dulu punya kawan orang Medan tidak tidak ada nya. Ada ini. Iya. Oh, Saya pikir iya. logat daerah gitu enggak juga. Banyak Iya. ya. Ada Bismar Siregar, ada apa banyak tuh. Itu dosen saya kalau Iya. Bismar ya. Iya. Ada Harun Nasution itu dosen saya dulu. Kuntum tahta kuntum kuntum tahta Dah apa-apa ya, utang. tahanu Nih kalau ngelatihnya gini Bu, tahta Bu dengerin ya. baik-baik dengerin. Tahtanuna, tahtanun, jangan buru-buru. Tahtanuna, ini kan ini ini kho. Ya. Tahtanuna. Jangan ada e-nya, jangan tahe, jangan. Tahtanuna, Bu. Udah dibuang sama yang punya dulu. Tahe gitu ya. Tahtanuna. Tahtanuna tahtanuna angkusakum. Gak apa-apa, semoga Allah memaafkan karena usaha ibu ya. Karena memang susah, sulit. Tapi sabar ya. Sabar menunggu ya. Nanti juga pada akhirnya indah pada akhirnya. Kalau diuji, dicoba terus. Masih ada. Tahta, mahkota dan tahta wanita. Wanita tahta itu penggoda kita. Tahta. Tapi jangan tahta, jangan ke ha, ke kho, kotor. Tah, 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 tah,
Iya, udah enggak Tanu. apa-apa, dilewat dulu, ntar juga bisa. Ntar biar sama Bu Rehan, ntar nanya, "Bu, udah belum?" "Udah, terusin Burean terusin udah udah, Bu." aja. Udah terus, udah terus. Dia saya candain, "Ibu, itu kan salah, Bu. Rabe rabe, ele." "Iya, Fahri, aku takut diomelin sama orang Medan," katanya. Burean ada aja. Enggak, bohong, enggak. Sayanya yang ada-ada aja, Bu. Dia bilang, Ibu takut ya sama Bu itu?" "Enggak, cuman gimana ya," katanya gitu. Ibu tinggal nya aja ya, nggak apa-apa. Heeh. Insyaallah lah seiring waktu ya, Bu, ya. Ini hutang ini Ibu kasih stabilo. Terus Ibu latih, Ibu dengerin ya, dengerin di memori Ibu biar masuk suara saya ya. Ibu Iya, nggak boleh keluar suara ya. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'un min ilmihi wa la ya'uduhu la haula wa la quwwata illa billah. Alimallahu annakum kuntum takhta takh takhtanuna anfusakum. Ibu latih nanti ya. Jangan Ya. sekarang. Kalau sekarang belum bisa. Nanti dengan sendirinya. Sekali lagi, sekali lagi. Ibu dengerin, dengerin tapi ibu nggak boleh keluar suara. Maksudnya ngikutin boleh, tapi suaranya biar di dalam hati. Kayak orang jeritan dalam hati ya. Ngejerit tapi dalam hati, nggak keluar suaranya. Ibu, saya ulang sampai 3 kali. Tapi ibu nggak boleh keluar suara, ibu boleh ngikutin. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Jangan coba sekarang ya, pasti salah. Nanti tapi setelah turun, nanti ibu kirim voice-nya ya lewat WA. "Fahri, dengerin aku sambil jahit ya. Kan sekarang pesananmu banyak. Kalau pesanan banyak, uangnya banyak ya. Beliin semen nanti ya." Buat pesantren. Ibu terusin. Fa'ilam. Fa illam yusibha fa illam yusibha bilung fatol Fatal gitu, Bu. tol Fatal. tol Heeh, fatal. Mau fa kemana sih? illam Mau ke jalan tol, mau naik tol, mau ke jalan tol gitu ya. Ibu, Ibu udah bagus fa loh. illam fa illam yusibha bilung fatol. Jenis suara Ibu bagus, huruf sudah kenal, sudah bisa nyambung, cuman suaranya kayak orang males gitu, Bu. Kayak gerenyem-gerenyem gitu loh. Saya sudah jauh-jauh dari Sukabumi datang ke Ibu. "Bu, tolongin aku lah, pinjemin uang." Tak punya gitu. Jadi ngomongnya kayak kayak kurang hati, Bu. Beda dengan saya datang dari Sukabumi. "Ibu, aku datang ke sini." "Oh iya, aku tunggu-tunggu." Nah, semangat itu yang Ibu nggak ada. Maksudnya apa? Eh, pengucapannya masih masih apa ya? Masih ngambang gitu loh. Harusnya gini, Bu. Fa illam yusibha wabilun fatal. Coba. Ibu akan bagus kalau Ibu penuh dengan hati terus artikulasinya jangan buru-buru. Coba Bu. Ya. Fa Mm-mm. illam Lamnya yusibha tetap idhar. Lamnya tetap idhar. Fa illam yusibha ya. Mm-mm. fa illam yusibha wabilung fatol. Tuh kan agak bagus. Apalagi kalau Ibu nanti suaranya latihan kayak Seriosa ya Bu ya. Seriosa kan sering dengerin Seriosa Bu. Dari yakinku kayak gitu. Kalau ketawa ibu. Ibu suaranya terlalu triple. Jadi bibirnya terlalu ngebuka keluar. Suaranya suara perut nih, Bu. Fa illam fa illam yusibha wabilun fatal. Saya pun kalau suara digaya ibuin jelek ibu. Fa illam yusibha wabilun fatal. Tuh jelek Bu ya. Sama Bu. Jadi Ibu ketawanya keluar lagi, sekarang lucu lagi ya. Kemarin disuruh ketawa nggak mau, sekarang ketawa. Alhamdulillah. Ternyata Ibu harus ketawa sendiri ya, nggak boleh disuruh. Aduh, suara saya habis Mami. Bu. Ah, nggak Ya. usah. Ah, Nah, Ibu udah bisa. pinter.
ke bawah aja. Ini gara-gara ibu kemarin saya ngomelin ibu, nyentak-nyentak nih suara saya habis bu. Aduh, enggak. Kebetulan itu tadi minum makan kue yang ada di kulkas. Jadi begini nih. Ah, masya Allah, nggak kuat kalau kena dingin. Kama bu, kama yakulul ladzi. Kama yakumul lazi Lagi yatakhabbatuhumus online pak bu, syaitanu lagi ngajar. minal mas. Waalaikumsalam, saya lagi ngajar online nih Bu. Ibu kalau perlu boleh SMS ya, boleh kirim voice, boleh ke WA ya. Mohon maaf nih lagi online, lagi ngajarin orang Medan. Nanti saya diomelin bahasa Medan, waduh saya takut nih. Ya Bu ya. Kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas gitu Bu. Ibu coba Mas. tinggal ininya aja, tinggal suara yang saya tadi tuh bacanya dengan hati, jangan mikirin jahitan, biarin aja jahitan ntar juga jadi selesai. Ini numpuk katanya jahitan, sampai-sampai udah bilang Pak Ari minggu ini aku ambil banyak, minggu depan aku tak ambil, kenapa Bu? Banyak jahitan, gak apa-apa, ibu kan bukan penjahat, ibu penjahit, bagus. Bu, Ya. jangan mikirin dunia dulu, Bu. Biarin aja, ntar juga dunia datang dengan sendirinya. Tapi jangan dilupakan ya. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kau ingin kehidupan akhirat segalanya, terus kehidupan dunianya kau sia-siakan. Harus ada keseimbangan dunia dan akhirat. Karena dunia adalah juga untuk akhiratmu. Ibu jangan buru-buru bacanya, Bu. Tenang aja. Ayo, saya sabar nungguin, Bu. Yuk. Ulang nih. Iya. Kama kama yakumul lazi Yakunya panjang, Bu. kama Kama yakumul. yakumul lazi kama yakumul lazi yatakhabbatuhumus Ya, nggak ada syaitan. humus, Bu, di sini. Mana ada humus? Nih, oh, Mana hus, humus? hus, Nggak ada hus. humus. Hus. Terus tadi di sini, Bu, biasa, Bu, penyakit Ibu. Ya. Ya taham mbak, ya Ah, tahu. Bagi dua dia dulu, Bu. ya. Kama yakumul ladzi yatakhabbatuh. Nanti Ibu ulang dari sini. Yatakhabbatu. Karena ini agak susah, ini penyakit ibu di sini nih, Mbak nih. Nanti ibu ulang lagi. Ya takhabbatuhu syaitanu minal mas. Ayo, Bu. Kama yakumul lazi yatakhabbatuhus. Nah, ya takhabbatus aja. Ya takhabbatuh sampai situ aja. Nggak Yatakhabbatu. nggak boleh ya takhabbatuhus, nggak boleh berhenti di Batu. situ mah. Kalau kalau mau berhenti di situ di syaiton ya, Bu ya. Ayo, Bu. Oh. Ya Kama takhabbat. Ya, kama. kama yakumul lazi yatakhabbatu. Nah, gitu. Ya takhabbatu hush. Yatakhabbatuhus syaitanu minal mas. Jadi orang ini ada orang yang berjalan kayak kesetanan. Ini ada orang-orang yang selalu makan makanan riba ya. Nih. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kama seperti orang yang kemasukan setan. Seperti orang yang mabuk linglung. Kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Yang bawah, Bu, wa ma lahum. Wa ma lahum bihi min ilm. Bagus. Iyattabi'u. Iyattabi'una illazon. Iyattabi'una illazan. Lagi, Bu, iyattabi'u. Iyattabi'una illazon. Ya, kemudian ini. Faqala. Faqala ambi'uni bi Bukan isma'iha. biis, Bu, bias. Di asma. Bias, Bu. Asma, Kalau penyakit dipotong asma. sampai ila, Langit. Ustaz. Hmm? Kalau saya putus sampai ila aja. Setengah. Mana? Nggak boleh. Enggak ada ila, Bu. Bi asma, boleh dia bi asma. Kalau mau gini. Faqala ambi'uni bi asma iha ula. Sampai sini. Ya. Boleh. Nanti Bu ulang dari haula in kuntum shadiqin. Ini karena banyak mad ini ya, Bu ya. Boleh di haula ini, Bu. Kalau di sini, kalau berhenti di sini juga bisa. Faqala ambi'uni bi asma. Cuman kependekan. Dia boleh ya, boleh di sini, boleh di sini.
Yuk, maunya Ibu di mana? Ayo, Bu. Ayo, Bu. Faqala ambi'uni bi Ininya asma panjang. Ambiuni. ambi'u Mm-mm. ambi'uni. Iya. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Katanya mau berhenti. Ya, enggak apa-apa. Kalau kuat boleh. Ya, boleh, boleh. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Tuh Ibu pintar. Terus yang ini Bu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Yuk. Kulillahumma Bukan. malika Hanya panjang. Qulillahumma ma. kulillah ya. Mm-mm. Kulillahumma malikal Hanya mulk. panjang. Oh. Nah, Kulillahumma bukan, malik. bukan begitu bacanya, Bu. Ini dari sini masukin ke sini nih ya. Kulil. Kulillah. Humnya masukin ke sini guna ditahan. Ya. Kulillah. Kulillahumma ma. Ya, ya. Kulillahumma ma. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Yang pendeknya jangan dipanjangin. Mulke. Mulka. Jangan dipanjangin kan pendek, Bu. Nih ya. Ini udah bagus Tu'til tuh. Tinggal tinggal mulka. yang pendeknya dipanjangin, jangan dipanjangin. Nih, Bu. Iya. Kulillahumma malikal mulkitu mulkitu til mulkamang tul ya tu timu tu til mulkama tas jangan kalau ibu bacakan malikal mulki til mulka til jangan panjang atuh kumaha sih ibu teh ayo Kulillahumma hmm. malik kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Alhamdulillah, cuman tinggal di Tasya di sinnya. Shinnya ini penyakit Bu Rehan juga sama Bu Armi ini. Ibu juga termasuk. Dulu kadang-kadang Ibu Shin bisa. Harusnya Tasya ya. Tasya ulang ya. Boleh. Siapa takut? Kulil. Bu Rehan yang takut. Aduh Bu Rehan. Ntar saya di ini. Kulillahumma malikal mulki tu'til Wah, tuh, Mulki. tu'til Pendek. mulk Tuh, mulk tuh ada penyakitnya tuh. Tuh, til. tu'til Jangan tuh til. Tuh til. Kenapa tu'til ya ibu ya ada nya gitu ya? Makan karet kali ya bu ya. Tuh tuh tu'til. Kulillahumma malikal mulki Mau tu'til mule atau ada lagi tuh bu. Ya nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa lah kalau udah usaha mah. Mau diapain lagi ya? Ini dengerin bu, ini, kulillah. bu. Dengerin dulu ya bu. Baik-baik dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ayo, Bu. Kulillahumma malikal mulki Ya, tu'til ya ya. tu'til Tu'til. mulka. Lanjut Pak Tu'til ya. mulka. Ya. Kulillahum Lanya panjang. Lanya panjang. Kulillahumma. kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kalau ibu nggak kuat bagi dua. Ya, kayaknya nggak kuat ibu ya. Kulillahumma malikal mulki tu'ti. Jadi panjang tuh Bu kalau berhenti. Tu'ti Mm-mm. tu'ti Tu'ti. Nanti Ibu tu'ti. ulang dari tu'til mulka man tasya. Ayo Bu, sabar. Nggak apa-apa jahitan masih banyak Bu. Tenang aja Bu. Mm-mm. Kulillahumma malikal mulki tu'ti Mm-mm. Tu'til mulka
tu'til Tu, mulka tu aja. Tu'til. tu Tu'til. til Mm-mm. tu'til mulka man tasya. Tu'til. Tu'til. Mulka mang tasya. Tu'til. Mulu jangan. Jangan. Itu apa musuh ibu tuh huruf-huruf mati. Jangan. Tu'til mulu jangan. Tu'til mulka mang tasya. Coba Bu, tu'til. Tu'til mulka man tasya. Gaknya pendek. Tu'til Tu'til mulka man tasya. Tu'til mulka man tasya. ya. Mm-mm. Tu'til mulka man tasya. Tasya, iya. Yang bawah Bu, Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah berkehendak apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Harus banjir, harus hancur, harus bangkit. Ya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah jadi. Ya, jadi karena Allah menghendaki ya. Ya, idza qada. Iza iza Ya. iza qada iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ibu tampaknya harus masih ngulang-ngulang dulu ya Bu ya. Jangan banyak-banyak dulu. Kalau banyak-banyak nanti malah nggak nempel di otak. Ibu penyakitnya sedikit aja di nya. Kalau nya udah sempurna, udah sembuh, Masya Allah. Ibu hebat ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi ya. Itu. Sampai sini dulu ya Bu ya. Ya, Ustaz. Suara saya juga habis. Ibu besok masih ngambil nggak? Sabtu? Ada Oh besok iya. jam Sabtu pagi jam 9. Kalau besok kan Jumat. Jumat enggak, adanya sore. Malam. Oh malam ada? Malam. Oke, Iya, enggak dan masalah. Iya. Sip. Demi kebaikan malam ini. saya yang terakhir. Oh, kuat Bu begadang Bu malam Bu? Kuat ya lah, kali-kali ya. Iya, Itu Ibu Rehan tuh kenapa berhasil? Karena dia tiap hari waktu itu Bu. Malam terus. malam. Karena ngaji itu kadang-kadang kalau tertunda-tunda kayak gitu deh Bu. Setan juga banyak mengganggu kata setan. Udah ngapain ngaji susah-susah tuh, jahitan banyak, duitnya banyak. Gitu. Godaannya setannya banyak Bu. Jadi kalau kita lagi ngaji Quran, nggak banyak yang SMS saya. Pak Hari kalau saya lagi dengerin dangdut kok mata saya terbelalak. Kenapa kalau saya dengerin pengajian Pak Ari katanya langsung ngantuk? Saya bilang bagus, berarti saya jadi obat tidur. Berarti kok masih ada diganggu setan, saya bilang. Itu harus diruqyah berarti ya. Gitu. Ibu terima kasih atas waktunya ya. Sama Pak Ari. Mohon maaf ada sedikit terlambat tadi si Jija beli obat dulu karena sakit. Iya. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.